malo le ngalurua tala falava o tala mai Australia mo le nei fo yaso. E momo atu se lipo te le whalamlawe o lipo te mai fo i Amerika, se isi fo i tangata wanga i ane ma se whana i se whale mai i le stete Oklahoma, ma ta whana i tangata ai titi mai e to o wha ua maari riu a o wha ngā soro suenga. O ripoti na mawane leo leo le a ai o Tulsa i le whaitu leo Amerika na ta ua i se tangata wha upenga ina i se whana, wanga i ane i le whale mai o St. Francis, ma o lo ta whana ina tangata. A mania leo leo e lua whana nanga i atu malea ali e fōringa na whao ngā uma upenga e lua. Pa mania i isi ripoti mo maniu lea tangata mai fōringa sa toe whana lava e ia lava a lo whaataria se wha maoninga. O whaelo fo i ripoti o pito rata mai e rei se manu na malo na fia i rea whaalaminawe a o tādia se wha maoninga o nei tangata ua maririu. Whaamtalai na o lea na mafuai le whaalaminawe o se tangata lanu mai pēa maritoru sutau sanga le matua. Ulo i Samoa nei le minista o le vai whafo Australia Penny Wong mo le whaawau peo leo na i Australia malana whainga malo fau i a whaao fia whaatasi ma le Pasifika a o tau mo whai eisa ina e whaamaro sia so o tanga i rea i tūrangi. O le aasia fo i e Wong le atunu o tonga i rea so a tai au ai le lewa nei o na sainia e atunu u nei e lua o le Pasifika ni marienga ma Beijing. O le minista fo i le vai whafo saina Wang Yi sa iei fo i le Pasifika ma ua ripatia ua toe tā ofi le teminei le marienga sa walato ua fo i natu i atu moto le Pasifika o na ua tele atunu ua wha leo popolenga. Pa mai le teutupe Jim Chalmers mai Australia pe ona ripatia le SBS o le teminei o lo ua ave le wha mua le atunu i le Pasifika. E tō lua tangata wa po ina leo le suenga na whaia, ina ua maua le tino mariwa se tama e tae ini na yasa muri ane, talu ona mua i maua le vae se turou i au tafo se highway i le Northern Territory. O le sātini sini o Paul Morrissey, na ia whae roa i le ripote le 7 News se whapea o lo wheta ua ina o se aveta avale o le li ina la vea i se tama e tae apoliki i Stewart Highway lata i Darwin. Ua wheta ua ina le sawa le taavale le aveta avale le lua sutoto sanga, ina ua la vea i le tangata i le pōle sunga fua le vasanei, ma ua wheta ua ina fo i lima se furu tau sanga o le isi tama e tae ina fisoso niane, i le ave sea mai o le tino mari o le na afia, ina ia tau mawhai ina nā le mea na tupu. O le tō lua la reo ua pua ina reo ma ua ave na fo i la taavale mo suenga, ma fua e whaia mō dianga i le so. E leo ieni wha mao ni ngai a inga i la ua ie tō lua i le tama e tae ua afia, ma o le so e whatau nu waire suenga wha fō mai, i le ua afia ina ia wha mao nia po o ai tonu sia tangata. O le whaitu i sifo sini o lo whita ua ina, e au mau waitanga te to a wha ua mōri e nei leo le mata upo e au fiai, whainga tau wha se i le National Disability Insurance Scheme po le NDIS, mai sidia marirua miliona tupe o lo au fiai. Pa mai le 9 News, na whaia suenga ma os whainga i no fuanga i whae dei tu i sifo sini, ma mawai la tau ia to a whae leo a le whitarale au stadia. Pa mai le NDIS o le kulupu leo lo whitaua ina i eiso o tanga i le au soru tu la fono mai se sa e tu te tonu, le Middle Eastern Organized Crime Group. O le to'atoro i la tau ia au fiaita mai ta e to'o lua maleli e lua sufitu tau sanga, o lo whitaua ina e whainga ruenga i se au nanga mo le tau sia i la tau e imana o ngā tu mau. O mōria i le mau o tupe ni a wala tau whasase, a ele i o foina ni au nanga, ma o ana nawhina tūtūra i le whaamsinonga. O le isi tangata e ato e to o wha e ono sundua tau sanga le matua, o mōria fo i le mata upula valea, ma o le aso e tūra i le whaamsinonga. Ma le tala muli wa whaamatala le ainga o si talavou e se furu fitu tau sanga le ua mariu, le itu ai ngā tangata i eisi e talavou e maise o lana mafutanga malona ainga mana i ona tua whaafine. O le talavou mai Canberra, Lachlan Andrews, na umalo na ola ina ua whao lima i eisi tangata i le vevesi na tūra i mai i le whae tua casino i New South Wales e lava. Sa whainga ruenga leipa i nisi o whale sa whalenga ina le tui mātua New South Wales i lo longa pa pena fo i Queensland, a tupo ele whaalavelave wa umailo na soifua. Whai mai leo le vevesi na tupu i whafuana se whale ainga i le whae tū lea i le pōle aso sana te nei na lawe vea i talawa wa to alua mai manuanga. O le isi se furu walu tau sanga na ave natu le whare mai ma ua whaasoro manuia pe tai o Lachlan na umai lavalo na ola le no fuanga na tupu ai le whaalawe lave. Wa maua lai leo ma mōria le isi fo i talawa se furu fitu tau sanga i le mata upule nei mai le o mawhai o na tatala ina i tua ai ua mōria
i le fasio te tangata. O lo whanga solo suenga i le mataupu, mai se foi nisi o mataupu e tari tutusa lava foi ma le whalabilabele nei, na adia e mua o lo whanga solo pe i suenga leo. A o tala nā le radio sa mo mai Australia, mo le nei foi a Satofi.